Whārora soifua whaatar whātu I le amatanga fo I re nei wā yaso I tala fōwa le radio Samoa, si mai ala whaafonga. Ua whaero mai e Amerika ma Iran e peona ripotia e le CNN, ua au sia nei se marienga le a mata wha mamalu I le aso whareile. Ua ta ue Trump o le a ave ai poloka a Amerika I wafua Iran, ma o le ato e tatala I loa ma le Strait of Hormuz, pe a mai a sainia le marienga. I le I whalaurua I nā loa ia le atoanga o le marienga, a ua ta ue le sui minister o le vai whafua Iran, o le a whaawau pētara noanga I Switzerland, pe a mai a le saininga lima. O whaero fo I ua pa ute isi le tau o le suau ui le mai a whaero mai o whaamtaranga nei e whaatatau le marienga a o le Strait of Hormuz o se vaenga taua le le whea ve ina o suau o lo tāpuni e pēa taru mai lava le masina o Februari. Wa ye nei foi sa marienga I le vao le United Kingdom mai Japani le ua whaenoa le Parlemio o Britania o Keir Starmer o le a fausia I se isi vai tau o le ngāre rue whaatasi I le vā o atunu e lua. Whai mai le BBC o le a whaalu e company Japani desidea le iwa piliona pauni I le whaarerei o si o manga o le United Kingdom a ato ai ma au nanga tau tupe o le a mawai le tele o ngā ruenga I le tau mate o le a fesoso ni tele I le tūranga whainga taolo I eile ta mau a inga o le atunu. Sa whaia le whaero I ngā stama ma le Parlemio Japani o Sāna e Takaichi, whaata seima taitai o pisinisi I Downing Street, ma tā uai le tūranga le rei o ia talanoanga. Tā ua le BBC e manatu le IMF, le International Monetary Fund, e toe sao mai le UK mai tūranga wha le tonu o iei neiro na tamau ainga, ma le a avea o se tasi atunu au pito aru I lumma I le tau mawhai, tau le tamau ainga, pe a o atu I le tausanga fau. O loo whaawau nei so aswe ngā reo I le whaalamlawe sa tura mai le whaai ungo le vai aso I sini, na mawai le tino ma diu o se tamama so nā whawhine e ono tausanga le matua. O whaeroi li pote le ala taiva Australia, o lo whaataria rei ungo le so aswenga po se mata upo e au fiere fasio te tangata pule leola. Whai mai na wala awane le fsoswani whaapavawe le no whongai Concord, ina ua maua li poti o se alii o lo I le waitafe I lea whaai tū, e na maua atu ua mariu, e maua ai murimuriane ma le tino mariu o le tene titi e ono tausanga I lea lava whaai tū. O lo whitaua ina e whōringa o se whalamlawe na fōfuaina, ma o lo iei fōi li poti ua whitaua inai, sa whaeroa le ua mariu inisi o na wō, o lo fōfuaina te whao o le oti ia ila ua umamalo nā whawhine. O lo whisosoani nei le tinao le tene titi le suenga, a ua whaeroa I li poti le turanga mawhati o lo iai, ma o lo whaia pēa suenga I le so. Ma le Pasifika o lo iei se kulupo lo te te e le whaai unga Donald Trump ua whaia e whaatanga ai le whaangotaina whaapisinisi o vaenga o le Mariana Trench Marine National Monument. Whai maina sainia Trump le polo inga I le aso se purutasi le masina nei, no winga lawa matala ai o ngā sami puipuia e lata I Hawaii o Amerika Samoa ma Northern Marianas e whaatino ai iei tu ai ngā Faiva whaapisinisi. E manatu Trump e leo iei se tūranga na mati o ia vaenga mai I tu ai ngā Faiva whaapisinisi o le awhai ai, ai se pepala o whaamataranga o ta uai re kurupu leo le Friends of the Mariana Trench, o ia tūranga e whaamata uai Community Pasifika e mai se alata wanga nuu mai rei tu ai ngā whaangotanga e pe ona tā ua. O whaeroa le fia o lea kurupu I le whae unga o whaia, ina ua toi fo iana I whanua sui nanga I atu le Kongresi Amerika mo le saininga o lea polo inga. Ma le taramuli, o atunu e pei o fiti ni we ma Vanuatu, le ua mai a whaalauloa nei a lātou au tā alo mō tā alo ngā mālora tau pulenga, le Commonwealth Games I Glasgow lua whenua spuruano, le a matai le asurua spurutoru I Ulai. Whailoa le Radio New Zealand, o le whamoemoe e pei o na tā ua, wa mai a whaalauloa I au tā aloa isi atu moto le Pasifika, au tāpenai mo le whamoemoe, o fiti le atunu urea au pito to o tele rana au tā aloa 5 lima tamae tai, wa ngātu nei Moscow tilani, o Vanuatu se furu whale au tā alo maniwe, e to se furu malu. O isi atunu o lo tāria pere whaalauloa ina mai o lātou au tā alo, whamoemoe tā ua le nei o tā alonga mālora tau pulenga, o le tausanga le nei lua afe, lua se furu maleono. O tala nā le radio Samoa mo le nei aso manuia tele Faiva matiu te o whenga iai malo tātou tunu whaasoi fuaia. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo.
Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sao te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. O e sila fia mea e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I fale mai e lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj. Radio Samoa. Taslima Ivaton Amo. Ia, I le nganga fiufia ma le nganga whaaftai, ma le whaaloa lava Samoa e whaatalofa I a te oi, I lau mai moanga fo I a maise o lau sila mai moa, ia ma le whaafonga tāpua I mai o le atunu ui tafa o fio o le narolangi. Whaatalofa I le swafa manbalo o le tātou li whaolo Yesu Keriso, o ia e ona le pule ma le mana, ua mawhai ai o na tātou toi penei ma lau lua fasila whai. O ona o lana mea lofa, o le pule whaasoifua. Ia, o lo whapena. Ia, o na whaasosoa. I le lo le soifua tautua, soifua au ona, ma le soifua ngalue o le atunu. Ia, o leo ua se fulu ma le 5 minute wa te ai nei tu lai wha. Tau lunga atu wai foi. Ia, le polo kalambe, ma le au unanga le tofa ia fonga bua. Ia, po o le ftelenga foi ia se umanu Francis Ioane. Ia, o wale wha fonga male tapo inga fo ia le atunu. Nde yaso mai te tonu wha moe. Ia sa wha penao na manuia fo I lau tau mawhatanga. Ia, wha penao fo I o na mawai masau mea o ngā mase mea fo. Wha moe fo I sa manuia le nā wa yaso ua tuana yatu. Ia, e maise fo I le sapati ma tapo inga I le aso ana nafi. Ina ulu fale fo I ia le totele. O le mamalu o le atunu o le au keusiano ma le au ki Apollo I maota tatalo ma maota tapuai o Samoa I tawhai o le larulangi le ngate le tatu o tunu pele I Samoa. Ia e whapena fo I le atunu unei o New Zealand wa vemo tatu ainga rona lua. Ia maso se isi lava atunu o lo no pia iai o tatu tangata keusiano. Tangata keusiano. Ia, e sa o whaala le lei le atua, I lo walofa ma lo wanga le lei, te mai le soifua o lo watunu, ia, whapena fo I se malosi o le au na, wa mātou toi wheloa I ai ma le nganga fifia, ia, tumu fo I le nganga whaaftai, whaafo I atu le vi inga I lau fio, ona o lau pule whasoa I le soifua mnuia o le mātou watunu, I ona tulanga mau poe. Wai maunga te tele se yo o I maunga iti, whapena fo I o na ao se yo o I o na iu. Ai le ngata I le nā, o pulenga atangata I le lalo langi nei, e peo na iai mamalu ma pa ia wha le malo, pa ia fo I mamalu, wha le anga nuu, ia ai
matua le tuu ia te utou ma malu nā wha le atua e momoli atu i o luma. Ma le nganga whaafitai i le nei tai au. Ia po le nei fo ia sofou, ia ai le ngata i le nā. O le ngā luenga whai pēa, a sunga i whaafiongainga. Le au whai ngā luenga te tofi le atua, o whioi o le langi. Ia whaapena fo i le paipai sida o le tala le nei. Le ainga sa le vi, ia malolatu tai au na ite ai malama, ai suruia Samoa, i le malama lamba o le moli mau, o le maliu ma le toitu mai o Yesu Kiriso. Lo mātou li whaola mo lo mātou tongi ola. Ina ia toitu le tangata, maola i le tūlanga wha e aina, ma wha ma maluina, e peifo i o lesia tua. Awalanga o mena o lai ta umari tuspaia. A tātou wami o tonu, ma tātou whapena o na sao mai le whaamsinonga muri. E bai e whapena fwoi o nā ve i tātou o le wha. E re ngata o le whanau le atu. Ai lo fwoi pe te ua tofi o se atua o se sila lo laki. Parikari e ala uri i. Nga pe e halu walu le i lea sau maanga ma tā upu siri. Ai rei loa. Ka upu ngai ka umai kongu i ngā. El kusi. Whatalo whai tuai la ia lea, whatalo lo pa ia masani o lea tunu, i ona tūlanga whalupe, ia ai awhi atu i mauta malawa, na i tamam tina mātutua, a lole soi fumanuia, whaftai fo i le talo, whaftai le tapu i mai, a autou whaamurianga e awhi mai, ma whaamanuia mai ai le nei au whainga luenga, ma le pōlenga foi, le sunga le whawhengainga, ia whapea foi le tofa, ia sangala mateu ia tino matutua ma le au whaingaronga nei whaafita i tele lava e peo no whai atu e la ngona e le tino le tangata lato le musu ia le nganga o le nganga pa i e te iloa le mana o talo sanga ma te talo o tangata o tu watu i luma o le atua lo wingoa langa e isi matua ma isi to ina ma isi o le matua e ei ma lato whanau matu te whelo ai whabai e lole li o savia. E misi ngo isi mako uso mo isi matu tua whawhine ma. Ia ma isi o matu ainga. I le lisi o tangata wha manuia le tatalo le toi ina ma le ola matua. A le li lea. E le kai misi no ngai hoa. Le alana. O te awhi atu ai. Ia ma whaaftai atu. Ma o tatalo fo ia. Ia li lingi atu whaamurianga le tua ia te utou ta mamtina mātutua, tu a sina, maota malawa, whale o tangata mātutua, maota ngase, po o whea lava o lo tau si ai o tau tina ma ta mātua, le au sina o le atunu. So se a ingo o lo iai tonu i nā, ia se ta mātua ma se tina matua. O se a inga whaapitoa lo na whaamurianga. Ai se a. Tātou te le maua uma. O te tonu i naolo i eile sosia o le tomai, a ngā waa, wha lea ngā nuu, wha le langi nei, o a uma me o lo o iai i tonu i nai mātutua o le atunu. O sili anga nao a inga. O sili anga fo i nao le tala lei. O sili anga fo i nā o nuu mafio anga mai tu malo. Ai sea, matua ma mapo le tofa. E te longo fia fo e ala le to tele o le au fia skili mara au fia fa kama mara au fia fa ke e ile me malia na e o il tatu tala no ile so ona o le au mai le to ina matua o le polokiki ma u fai o malo ngata ai to ina le fionga le alu ia va vasa mania e o Sir Winston Peters e ilan tu la fono le na le o fa tu langa mai o malana pasi le va so no se ba tu nei ia le whaitaunga mua. Ai, o le tūla whono e winga, i le definition of a man and a woman, the separation of who is who, of Mary and Jerry. Ioi, o le tāua i o le vaenga nai tātou te, o lona winga, o le wholinga mai a ngā i le whinaunga a Winston Peters, e lango i nai, ina vea New Zealand e aloa ialo na tūlanga i le lalolangi o se atu nuu e talitonu i le atua ia mai tū ma winga whaakerisiana.
It's good, eh? Pretty good. Yo, ya ta ula to ya. La waru luat ko inga ko fo i malto ina wa fo ke le fo por kiki yo. Ava vasa la to ya sa fai le telo to sanga ya nga i la fo i. Pe lango ina le gay community ya po le vai nga fo le e ai ia fa fine o fa tene. A ela ia ingoa ia ma upu Samoa ia. Le wo no fo fa li liu ia i lo lava tali tonunga, ma loo ma faufaunga mani ma oni motunga afana. E te loa ila ia lea a whapela o le whawhawhine. O lona winga, o le whawhia teine. A whai o le whawhatamba. O lona winga, o le upo e tauntu iai, o le whawhia tamba. O le teine na whanau mai. O le tamba na whanau mai. O lae e tamba. A ua whaafia teine. Te lau sa mo le whaafonga langa o le ngangana e tau na tātou tala noa ma whaasoa ai. E manino ai a ua whala. Ona e nofo fo i lea ma. Ma maana ma lama le le iai. Ia. Ai eise teibi. Ia no o fo i le iai o le tātou tala noa. Wha maluru atu. Ko tātou le whiloa i le lava yaso ma le whai unga le vai yaso. I le toi aso le Gagaifo Faiva i le aso whareile. E a mare tātou tānoa awa i le asto nai. So le, vai, wha malulu atu, o a fo i tūtua ngoa, ia, ma tūtua gia, a velave wha le a inga, ia, ma le baua fo i le malosi, o a uma mea, ia, e wha whetai i le atua, o a vanoa e wha i le si bea, e tuku le si bea, a wa e tāua uma, a e o le bea la e tūlai mai, o le wha li i o tanat, o ala whaali li i o tangata. Mai se ta mamti nā mātu tua lātou te lola o telefoni. Mala i e-maili. Ia sawa e loa malanga, malangi. So li, o whea ea oi, e whakarikari aku le porkalame li ai le lopo whele e te whai au ki whinga wha kamape ke whawhia kengi i fwai. Ia, vātu ia, mali li e, tātou whi loa i le auli o le asunga fua. I le whaapoponga o le Gagaifo Faiva i le nei fo i vai aso. Ai sa ofa la leile atua, lo walofa tau mulimuli lo watunu pele Samoa ia ona o le au nanga lava tau longolongo. O fo ile atunu un, e manino loa au fala, malama lamba loa, ia mawhape na fo i ona fifia roi whailebe lei, whailebe sa. Ia mawhaia whai unga, e te tau o na manuia ai i a tangata uma. Ia o whai tau atu newspaper, wawai atu ilunga o tustu singa, whaalongolongo fo i porokalabe, whelafo inga, o tala e au mai ele matangi, o tala pepelo, matala sise, matala tau whaavalea, e au mai lisi tu, e ave lisi tu, au mai o i lei, ia watu fo i nei, a mai tau whaasao ma tatama, fofola ma a uli le lei, ia ona toi lola atu fo i la ia lea, pa penasia tātou wabio, tātou tā alo lava i le polo, tātou tā alo issues wai peo no whai atu. E uma le mea tau le tau whaaleanga, uma le mea tau le tau whaavalea, ai le tai umai, ma tā upu tā ua, e manuia i le atunu e te tau o na tātou talanoa ma whaasoa pē iai. E tā ua tele le ma tā upu le nā, mō le sila fia ele atunu. Au wawai atu i tustu singa. Ma whaatalanoanga fo i olo o whaatino pēa. E le sunga atu le epa malana fo i vaenga. E ta tā ia ma faufonga i tua. E le ngata i mea sa lātou whaia. O le mele o te whatua le, please. Say please, yellow please. Tutu mai te tonu. Tutu mai te tonu. Tata ane ifo i le mō le ala. Ua sui le whainga malo. Ua sui fo i lātou whainga whawai. O mea na le leina whai, ua whātu mawina. Ma ua whao popo iai lona le lei. A o mea sa matua whale tonu le wawa ai ngā lea fo i whainga malo fo. Ua tūlai mai. Ia,
ua toe whaau popo iai, nisi mea lelei, sa whaia mua. I le fast fulu la tau sanga mo le tupu sa tu lai mai tu le epa malana fo I vaenga malana te ita inga. E le masalomia, sa iai mea lelei sa whai, tele fo I mea lelei sa whai ma whatino. Sa tele fo I tangata na manu iai. Ai I le ta milo sanga le ho le alupea, o le stau sanga, o lo whatu lai mai pea. Ma tilo ai I le tō telo I lātou na amata mailo lātou o langa fofoa tautua I te tonu o le hero pipi. Ua mātutua te tai. Ma ua amata foi na sila I le solo le falute. Ma ta whea o le tau ofe. I le tūlanga o ni māwhau whaunga whau I ni mea le lei e te tau ai ona whaasanga le tau mua o le sāwho lau o le tunu I seisi I tūlangi. Ma seisi o ngā sami. Mantua lei upuna. Ma o tatau oi foi. Ona toe tilo I le sui o le waa. Sui ma le kapiteni. Sui ma le au waa. You can't keep sailing the same old ship. Awa ewe mene tala. E whai ako awa ngā uri o le kapiri o le mea. Ala e whai ia. Rau whano noi ala ia lea. I lo uwawa I atu. Ele ngata I tustu singa to ina mana whātalanoanga. Ia ai la lafo lava, tau le pua, la lafo I o la uli e leanga. O la uli e leanga. Ia ai tau te sila atu iai. Wa soifua la uli I le tama I foi upu ale na whai ele. Ele ati e kopo. Tātou kou I luma. Tātou tā I luma. Awa e te tā I tua. Awa e te tā I autafa. Langa e apatā ai I a lau tā. Tātou tā matau I luma. O le simple o lātou ia. Nale winga leupo. The simplicity of the phrase has become a very important and valid moral value of this theme. Le tā ua lātou ia le nā. E te le whaia ina. Pea whaia e te tā ma e sa wali luma. A e te whaia ina pe a e sa solomuri ma e apatā tau atu e tau I tua. E te le manu malo ai. Ioi. Nā ro whai inga popo ale mea. Rea e whaile tala al coach foi au. Soifua mai ia le mātou coach foi. Nawa I teimi sa o foi o le mātou ai ngai. I whale whai I le swafa leu tele. Kelly si maile leu tele. Tuatanga loa. O tātou au. Ia ngata I mō tae whapea nā foi. I le sau noa ngā foi ia. Le whionga le sauri ia tuala tau. Taranika e nari. Au ta alo fo ia vai ala. Pe mai. E le malo le tātou au. I nā o le tau pu e tangata I le ise polo tau ta alo. If you really think about it, it is so true. And it makes sense. E uma le valus fulu minute o le ta alonga. Nā o le tātou pu e tangata, aisea. Wa avea le tangata ma le tino le tangata wa tātou tā a alo iai. Ai wa tātou le tā a alo le polo, aisea. Lenga fo I tau tele o malo se polo. You don't have the possession of the ball to play with and make moves with. E o mai fo le valu se fulu, ia pe a maka kulava se fulu mingu ke mua o tau tapu e tangata le alu pasi ngā lisi au o rai I le polo ngā mao kakao I la lolo. O le koul. E o mai fo mkako mkwa I maso fa sofa. Nā o le pu e tangata. Ia ma whape nao no tau se lai. Au tu mau tau mawhau tau le ma whai una whai tau ina. You can't read the game. You don't have a pattern, you don't have a play, you don't have a plan. Pea fo le tangata fusu. Ioe, e iai lau tā penanga.
e ai lau wala fusu, e lau plan A, plan B, ne suinga o au techniques e taalo i lau tamale te lua whafsanga. Ai whai meilan kala makwa mawai. Ole tala le whai atu iau tau ali. Ole tamala e tu mai o le tuli manulan mumu. A oe le tu atu i nei le tuli manulan moana. E tango e whaatusa o le li ila o lo watali. O oe o le tama a o le atali. Wa le usi sta ia te oe. Le ala wa whaatanga ina alo ia oe le tula fono le talonga le a fasi lo le tama. Ia le lona atali i le tu mai. Ia mea le naifai. Ia talo le longo. E te le toe alu atu e toe tau su e sa wala fusu langa e le o seisi tanga ta fusu. O le te mafau psychologically, here is your son. And he has been disobedient with you. So the roles have reversed. However, building psychological and maneuvering tactics. Ele bela nai fai kanga kao le longo ele kulom kwa fa mo a mo or e ke isi ia se wakari. E ke ia wa makapong ia e meo combination so a korupe fa. Ia nga uma fa for se ia ri inga ka le longo ta ofi ele lau fari fa singo lo wakari. Ia le na. Ai o te fai atu pe e fōringa mai fō ele ke atu le epa e le tūlanga o le lapata ia o ia le whaamsinonga i upu e la lafo ma tūlanga whapena lo e atangia ai o lo o tau mawhai lava e tu wai i ape e whaaleanga fō i posa ai o te tali tonu e le to e a whaina. Ele to ila ai le pau o la uli vatu tu lo uli whafonga mai e retunu. O tau sisi le ina o le ata. Ia ma au mai fo i mangai whaska mu fe u ngai u ki ai. Ua sa vali ai la uli. E le fasi foi tau le na. A le fionga i le ati e kopo. O i la tau u mai winga whapea. O le tusi lima, tau wha leanga, tau wha valea, tau wha se, tau tu wai, o pola uma nae motu i tua. E au ngā fōi, le motu na i tua wa a motu, o na iai leo le vāle na. Ao sina vāle lava le na, sa uisina sa vili a mai ai, maangi malu, mai se matangi, e wha malu wai, ia le mauta. Ai tātou tā i luma. Le ngata ina tātou tā i luma, tātou wanga i luma, tātou walo i luma, tuli so tātou ai i luma, e le iso ai e maua mai tuai. Pe maua atu i au tawhai i. Ona sau lola i leo lea. Samoa wo toi wha manatu mai, e le au auna lea tua. Io, albena e tā wai au auna lea tua a Samoa, male ainga sale vi, male au whaingarunga tutofi, a wafoi. I lo lato wa uina, male vala au uina, i le ngaruenga. Wa leva o na tā oso ma tā tupu, le tā penanga atoa. Le whenga iai, mō lato tiu te le vala aunga wha le nganga le upu fola le tua. Ai wa tā pena foi. I le ngangana, o le tū, ma le anga, ma le vānu nofo Samoa. Ioi, al me la mali e. E la isi ia, ai la, au te muso e whaile tala le nao, me oi o tama i tapo inga, o tapo inga, o tapo inga. Ai la isi a wari ia leo te vava ai atu nei ai. Tulou te le, ta ua ni whaife au po o a wai ei whaife au whau wina. E le au whai ngā ruenga. Whau wina ma au tau sila i whau unga. O au wala e whaatino ai whau unga. A kolisi maulu lunga. Wha whaife au i le atunu ua toa ma laulangi. So there are those
who have been blessed and graduated and being consecrated into the fold and into the work of God. Ai lastanga te no fai ba tofi yo. Yo te fatu la ia tau fale tuntun wai la lo utali tununga ia se mea le na. Ia ai le ngata fo ila ile na. E tangata sa fai fiao. Fai mai sa fai fiao. Wo wata mi milo ma fai ti finga ile ngā luenga le tua. Aia. O so fai ai le fili ka fili ai le awala. O mailo lote le ngā luenga le dek. A au tau whaafafonga le le iai. I le teimi o lātou whaamtalanga ma lātou polka lambe. Ai mai se fo i o mata upu e tala noa ina. Na o tau I loa I le ina. I la o tau whai tau o le mai tau. Whapena foi o le whaatustusa ina o winga upu ma le whaawinga ina o upu e whaonga e tangata nei. Ona I lola ia lea. O le matua ato ngau I le ise mea o iai te tono. E o lava se folo sanga. Whaalea nganga. E lipiola. O foi I se folo sanga whaalea nganuu. E papai ai mamalu. Wali poi ai le atunu. E lipiola. Ai sea. E leo stangata na tāpena ma tōwhia ma whao uina I le ngāruenga. A le fo lau o mai I le ngāruenga lea. Whasa la lau ma lau tu stala po I lātou whai lātou independent podcasters. O mai foi. Nā tau te le ma whai lava. O na ausia ia le tūlanga alo ia, mana o mia, ma le tāua. I le whaafonga, ma le whaamsinonga a le atunu. Le longa se mea whio so wha ia Yesu e le lanu o le tangata. Pe fit I, pe fetau I, pe fetau I lumai nale po tua I. I o lale mea tūlai mai. O mea o mai whai, ua mai mō le atunu, le lalolangi atoa, fōringa ngutu upu e whaasoai o mea whaafōringa. Sau ai fo ina, na o mea wha vale valea le wha vaina. Atangia ai fo ina, o ai le tū o lo la lango iai. O ai tangata ia, ma upu whai o malo, ma vaenga wha au whai, e la lango iai la wari ia. Ai tā ua tele, le tala noa I issues ma mata upu, e au mai ai, le malama lama I loto tangata. Wai alana whai atu lau tala lina. Au tau whafonga iai. If you look at this, Samoa, to low level, a whai e iai se au balai ma whai e na suia le filosofia ma mafau whaunga. O taitai o le atunu, ai maise le tua ngai. Tula EPA and HRPP have spended so much time to complain, to nag, and point fingers, and criticize. No constructive criticism. Whafonga le le tala lale o te whaitua ai nei. Ua matua tele le teimi o tuila e pala tau ia, ma lana vaenga. E alu I le teimi o le sue e masei. E alu le me ta o le, ba aipo fele lau whai le masai. E sa ili wha le tonu. E mai I tau upu, ma mimilo upu, ona wha le anga leo se wingo se mafau whaunga mata ngō fie na o mai. E whai mata I ala ma manuia ai le tō tele o le atunu, mea na e ta o le manuia. Sa ili le manuia. Sa ili ina ia manuia, tangata uma ma tangata lau tele I tu atu le tala le ua whai. Nai lo o nai tamai, whainu mera o ni tangata e la lango mai. Now, as to the EPA and HRPP spending so much time nagging, complaining, and trying to justify excuses of their failure in the last elections,
A whanga lei walanga le tātou mata upu le tātou talanoa, upu whai o malo, tātou talanoa fōi. Ile psychology, the study of human behavior, ile mea lea, au mai ele to ina lea. Professor Dr. Scientist Jeremy Griffins. Ele mawhai lo na tātou mara malama ile mawhau o le tangata, ma le loto o le tangata. O na tātou loa lea. Ele mawhai o na tātou fo ia. Masa ili ni tali I whaafita uli o lo tūlai mai. After all, if we understand the condition of human behavior, then we will know how to fix what is broken. It is the madness, seemingly madness behavior of human condition. It is the human condition. Mafau le tangata. Olea, fia poto, fia pule, fia pule, fia mawalunga, o ie siri atu, na ilo seisi poto I tu atu. Ma le poto o le atua. Renara, au te whai atu ai. E sa ili la wali ia. E wa ai po ani alo whanga, mani mea leanga na whai. Wa mafua I o na lato ule to e tu malo. Now, the energy has been wasted all this time. Ai o maia e whaia ina. E o mai lava e whaia ina. O nei lofo I le ina, ua iai le suinga, o le mea ua tafe iai le au. Aisea, ua ese le mea angi iai le matangi. O a upo le atunu, e usi le pe au le matangi. O le mea angi iai le matangi, e usi iai le au. E usi le au I le matangi. Le ale matangi, o fina ngalo ma le tō whā mo moli o le atunu. O le ale au, o le pūlenga le nā. Pūlenga le nā. O le au, e whaalongo le matangi. O le matangi, o le tō whā mo moli o le atunu. Le ale me le ua, wawa I Samoa. Le tō whā le atunu ua sui. Le ala le nā, o le sui fo I o pūlenga malo. Le au lea ua tāwhiloa. So you see the psychology of it. And it also reflects the reverse of psychology. Le se senga na le mea, wo whelu wa I ai I le whaalongo ma ua amato na whaalongo longo ma mana ma lama le atunu. I mata upu nei. Wale o tala noa tu le mea lai o na umi ana wha. Tu la I pēr nei wha whita auri. O le umi la, o na whina upea le awali I nei. E sa ili ni masei mani wha le tonu mani alofanga. Excuses after excuses of why they've lost the two major general elections and then of course so many by-elections. Uma whainga palota te tele lua. To e sau ma whainga palota la iti e lua. Ea, e ka ea, kokole nguku. Malisu. Isa awala, masenga ngana whainga o fie fo lere, the colloquial usage of the language. Colloquial usage of the language. The everyday language, the simplicity of using the language. O le whainga o fie ina, o le ngangana, pe wha peretania, pe wha Samoa, ina ia manino ma mara malama au whala I le whaalongo male process ale tanata. E wholo ngō fie, e lambu ngō fie, e ai ngō fie, e mara malama ngō fie. O na ala ia leo. O na whaafai ngō fie leo mea, I le whaafonga le atunu. O lo utau au wha inga atoa la nā. O le tau wha leanga, e winga I le tātou tūtou tasi le na whai nei. A wai e ilisi mata upu te le lava I tu ato le mea lea.
O lo utawa fianga a tole da. O upu matala o lo whaaleanga I pēle malo I ta alolo. Whapena fo I le tātou tūtou tasi. Whaaleanga le malo I tupe ua whaalu. I nei mea o tu ngā waa o kilikiti o ta alolo o I te tele o le atunu. O polo kalambe o le atunu. O whai ngā lotu o le atunu. O ta alonga le atunu. O wha ngā tama le atunu. O wha fia fianga le atunu. There wa tawa o wha I mai lalo I le mafua anga le lea leo o whai atu. O le sa I linga. Trying to find excuses to justify their loss and failure to come back to govern Samoa. I say, langa fu ele o nofo to fa pe nei la uri fa. Ma fa ile. Oye o como FM au sul pese voile le. Alambaya. Ya. Levi I le matu nu umolo na vai sa fe ele malu lutele. Ya le dala ya la no foi atuai awa o mea umai le sa I la wali ia e tau mawhai e mo moli pea I loto tangata talo whai a te whau talo whai a Samoa talo whai I loto ma nganga ma wha moe moenga o le atunu ule nei. O tau sila I mea I na whai nei I le mea sa tumu ai le atunu ue li poi le aso wha apitoa o Samoa. Le aise lanu mumu, le aise lanu moana, le ainia, e milo whatasi umatangata se vanga na ua oa I a lātou no whanga ma lātou mata upu ma lātou events wa uma. O na fua ma mau atu, whātua wāwai atu, ua tau whai maini ofu. A ole to a tele, ua mingo whatasi, ua mili tino whatasi, ua mili ala whau whatasi te kata uma o le atunu. Ua le lopo o I fasta o I HRPP, a o I tautua, a o I supopo o I lava. O te tusa pau uma tangata. Ma ole langona le nae tā ua e te tau o na tātou au sia. Wha mau popo tangata. A apa I tangata ina ia tasi tangata ma ia langu ta sia tangata uma. Alea o ala tau iama. Tawala au whameo la uri e whai me whapito. E alo whapito. E whai a ma se tau ane ai. Whai ma se tau lona ainga. O ana wo mai la tau e la tau whai pisnisi. O upu umani tau ta tala I tangata nei. Matua ingai nei. O mea tonu lava nā sa lātou whaia I lo lātou waitemi. Believe me, you know what it's like, I know what it's like. Wale whaia lo I lo waitemi. E tango lola ia lea. E lau mai mea umane. Those were all the actions and the activities that you were involved in when you were government yourselves. Listen carefully, because it makes sense, then it is common sense, and it is the right thing to do and the right thing to say. Oh my God. Well, now, this is the truth. So in the end, at the end of the day, people that supported and trusted you in the first place, o mea nā leo tupu le teimene nei, tangata umaia na lanu moana, o lātou loto, fōringa, ngutu, upu, ofu, tōninga, amionga, o tangata uma nei na langolango ina o tau I le teimi mua. Listen, in the end, that all of those people that supported HRPP and gave a trust to you in the first place will get tired. Eventually will get tired. Wale whawaiwai loto I o lātou anganga. Wa fiu e whatautu silulu. Wa fiu e o sa I li tupe ma so tupe.
mafono, ai watu, ngā o mea pākalu, ama pala lu, mea ia rei tu lai mai. Ma tili ai le solo muli, o le mele o te watua, o le ano fale o le mele, o na tātou wola ia le sa ili le vai fō le mele. A le ale mele o te watua, sa ili ai la ia o tou nei e tai. Tu le epa ma o tou uma nei, whalongo le lei. Wa uma le vai tau, o le mea lofa le atua, na watu. La le mea ua whai e le atua, o whaangangana isi tangata. Wa whao mai le mea ina i a te outou. Tau te lei lo le teimi na whao ai. Ma le mea fo le nai a lei uno outou whiita. Ma tu outou whi ma tō tā mai ai sea. Because it was taken from you without your knowledge. E te lei ma fōwhauina. O le a tupu se mea whapena. E o mai lava la i le tae au nei Samoa. A mata mai i whawhia ngainga o le atunu e ka le sia se yo oi pūlenga mamalu a li i mawhaipule. O nuu mawhio anga se yo oi totonu a inga o i tū malo uma Samoa ma atunu i whafo. O le mea le na o le tupu. E o mai le tae au nei e le talia ina e tū le epa. Ma le HRPP, le tōwhinga ua whaia e le tua. Pe whaia e le tua, pe whai fōi, i le pule a le whaamsinonga. O le mea le nā, e te tau o le tātou usi tai iai, mō le teimi le nei. Mō ai, mō le manuia, o le atu nuu atoa. Ana whaila vai aisina, pito filo fa penei e tau ai tu le epa mato e foi mai e faile fai ngā malo. E malo le lua afe lua sutas. I le paloto le lua afe lua sfulu. To e malo fo i fai ngā palota la iti. To e o mai le lua afe lua sfulu ma le lima. To e malo fo i. Aia, o mai i fai ngā palota, o le mea la vai tasi. La le na e tau pula ai le mata upu ya te uto. Wa te le la le ava noa. Wa le vala te tau na whai masui e loa. O le eskengi le bea lea na wā ili whunga tia i le wā. O le tama malona tua whawhine. Po o le tina fo i malana tama. Wa whapenalo unofu maftu na i. Ia le whea ngainga lea ma le mafutanga lea i le wā. Tulou tau langi whaaleanga nu, o tātou māsani ai. Ina ua vāle whangatia, sa utou whaafonga i ai, i la utala ma le tuk mumusu, ma le tuk alalo na watu, lau fionga le sa whaapito. O oe, o lo utua whine. O oe o le tinao le tunu, o la auli, o la utama. O la ua fionga le sa whaapito, o oe o le teine matua, o le tua whawhine matua, o la auli o lau tua ngani lai titi. Ewa ai le sa o mea umasa o whata oto atu e tusa ma whengai, a le mawhai na whawhole wālea o le tama malona tua whine, po o le tina malana tama. Tau te wawa ai e o lava ina malepe, a le ana tau nuu. Ona ua le mawhai, ona usita ia, le tā ua o le upu le nae lolo iai, na o le lua matai tusi. Wha leo ngō fie o le upu, ma le spela ngō fie, ma le tau ngō fie. O le a, vi a o le vā. Le vā no nofo le nā le vā, o le tina malana tamba. O iei le mea ua vā ele whongatia. O le vā, o le teine matua malona tua ngane lai titi. E wha pale pale, e ono sai, e lava papale. E tu wāwa noa. E tala noa, e soa le pule, e peo na au mai e le tusi e le Isaia. O mea Isaia. O longo atu e le atua, Isaia alu e whailo nu. Te lo fia ia au kou. O mai se tātou tutu e soa le pule. Come and then stand, and let's reason. Stand to reason. Lalma utupu. O au mai le upu tā ua wha leanga nu. E i le mata upu sili.
E tala noa ai i le soa ina o le pule. Fa soa le pule. Tufa le tātou pule. Aua nei pule tō tasi stangata. Aua nei ia te utou le pule ma o le pule ato toa. E le ato toa. Ona iai se pule tasi I se tangata tō tasi. And that's why every democratic country with the 3 branches of government does not have the concentration of power on one head of government. E lei lunga o le whaamsinonga, e lei lunga o le parlemene, e lei lunga o le kapeneta. Ai la ese le malosi anga o le pule le na, ona o le parlemene. And that's why parliament has been called supreme. I say, because they are the lawmakers. O la tou o le au fai tu la fono mo le au tus tu la fono. E pasi o le tu la fono. O la tou foi a mana na o e ta lepe ma fa le au ngai no le tu la fono. O la tou na fai. A fai foi e mana na o e teu le tu la fono. Teu la ile le tu la fono. E toi foi mai la utala I le mata upula. In the end, people that supported to the EPA and HRPP and giving you trust in the very first place, avava ai tangata nei wa tele tau sango tu inatu le latou whaatu tuanga I te utou, tu inatu I te utou, le latou malusi anga, ma o latou olofa anga, ma le wha moe, tau te toi tu lai mai e teitai. Ai wa umau tau manuva, umau tau mawhauwhaunga, umau tau aikia, umau tau seika mau kou milo, wa le mawhai o na whai. Wa au tau whai ina ai. La le me whai, o ta ngata nei na tu inatu, lo lātou whaatu tuanga, ia te o tau malangulanguina o tau. O I lātou fo I e mua lava. Wha o ngala sa lalo I o tau, whai atu whaafonga mai e le tunu. They will remove their trust in you. They will turn against you. Si vana ngā iao lātou a inga matau songa. You know why? When these people gave you the trust in the very first place, will get tired, frustrated, and will turn against you. Now, leadership has now been on the table again. Therefore, what tatu to oi lola ile mata upole na. Ole take tainga. I said sila tu ile tu no. Na lava mali die matua fa mo ia tangato le HPP. Titilo ya ile take tainga la fa fen fai. The party sale le una fa vai. A wa pule mai lo matangata o le mafai ona fio ese. Wala tu le to mo le malo si anga sai ai. O le mea le tu lai mai wa fasiri ngia loa le taitainga. La tato wo la tato I se malolonga fo I mai. Ia tato wo fo I lesi stepu leo. O le tato sai kolo le wa fo I leso le nei. Tato fo I mai ba ma el malolonga leo. In this update, little confidence there will be any winners from the US war with Iran. Both sides confirm a peace agreement, which the US claims means military operations will cease and the Strait of Hormuz open. CNN reports there's already conflicting messaging on when nuclear negotiations will begin. Former New Zealand Prime Minister Helen Clark says no one is better off and the deal looks like a pre-talk ceasefire. It would be great to get back to where the world got to in 2015 with the comprehensive agreement with Iran. Meantime, hopefully, the Straits of Hormuz will open. Prime Minister Chris Luxon says today's Iran deal is the closest we've been to peace so far. The closure of the Strait of Hormuz has had a significant impact here in New Zealand, and we all look forward to seeing safe and reliable trade resume through the strait.
A thumbs up from tourism for a nationwide bed tax. Government signed a regional deal with Auckland Council that includes a promise to look into the tourist levy next year. The Prime Minister says many conversations are needed and whether to apply across the country. Tourism Industry Aotearoa Chief Executive Rebecca Ingram says any new tool should be uniform. So it's fair and simple to administer and it's enduring, but we recognise that different places might have different needs for how that money is utilised. The housing market is looking soft over coming months, even with resolution possible in Iran. The Real Estate Institute House Price Index fell another 0.6% in the past 12 months, now 16.2% below its 2021 peak. But Infometrics forecaster Garth Kernan says prices are higher in parts of the South Island than this time last year. Strong export prices and just generally stronger economic conditions in that sort of mid to lower South Island had been coming through. They're not immune to the slowdown that we're seeing at the moment, but a bit more resilience than some other regions. And an opportunity for local artists to get on stage with Auckland's Q Theatre funding 9 new shows. Auckland Council and Creative NZ fund Q season support, open for applications to cover the cost of venue hire, crew and marketing. And that's news. To sport, and a podium is a priority for New Zealand's fastest woman at the Commonwealth Games. Zoe Hobbs is a headline name in a 21-strong athletic squad named for Glasgow. With an eye on bettering a fifth from the last Com Games in Birmingham, she says the clock is not the dictator of success. In a sprint, there's so many fine margins that can make a big difference on the day. We're talking about running in Glasgow. It could be potentially very cold. Who knows what the wind's up to? Sweden have started their Football World Cup campaign in style, thumping Tunisia 5-1 in Monterrey. Meanwhile, the All Whites continue to monitor midfielder Matt Garbutt's hamstring injury ahead of their tournament opener tomorrow. Halfback Cam Roygaard believes having the Super Rugby Pacific finish line in sights has given the Hurricanes a good boost of energy. And that's sport.
ta e ia whai moa. Ta e tutono le lapisi e la fo iai mea ai. Ai leo le pini lapisi maasani. Leanga ni ai masi vaenga o mea ai maona lapisi. E wha ama umaua. Ta maki turuki, all together, Auckland. Le Shine Dental, lau fale wha inifo wha moe moeina. La tau te whaia fōwha te alanoa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Te le awala e me whaia ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa i le 5.5 Great South Road Manukau, Bevili mai le 2.5 o no onu whawha, 2.5 o no onu whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapitoa. O le polokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka te whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Tasilima I watolu amo. Radio Samoa. Ja, toi whatalo whatu le whafonga tā puai mai le atunu ai maise o le manawa I o ngā luenga ina ua tu taula fo I tiu te mawhaiva. O le ua 10 minute o te aile I tū la e 5. O a tiu te sa whiangai ma le atunu ui le so. Whaiva o le ngā tei whale. Whaiva o le wātetea. Whaiva fo I o le tua sivi ma le tua vau. O mea nā tātou I whai Samoa. Le ana whai atu I a lauri. O e whaini tau moa, ma whaini tau pua, ma whaini o tau whātoanga. Ai whalei povi. O nei toi e tawhasia povi. Kai ola le povi. Al mena sa whai e le mātou tamā. I lo mātou fo I vai taimi. Ioe, a whapea. Awa e se asa whai e ntangata. Pi pala a ai fo nele pampe e whaarang. Ile mana o ai whai ale mea fo ia mate le povi. O le mea sa o la vete tau na whai pia whai o tātou mana na o whai se mea se o si ngā tau langa tā ua tele whapena. O ne I mate le povi. Po le manu papalangi. Ai whapea. Ia, o la utou sua e tali eile sua. Le o umana tā pena atu. O la utou whaoso. Le manu papalangi le nale o alu atu. Whale tonu ai lunga le waa. E le alu sala whai. Tu umanisi o tau ai ngai nei tu mua. Tai atu le povi ola. O le povi whawhine. Le o avatu. E avatu fo le povi fine. O lai mamafa. Toi titi whanau santa mai povi. Wai wa aila le te leo le na wha alo leo avatu nei. Aore au ai povi ne. E au kil mai. Yo e alu kai so le ka fifi. E kai aku le mea ola e whawhanga e koe moa ngisi. Kai I fu aku le nga o ia. Arai wala au mailo makua. E mai, Ia la mai la ngā povi whawhinge o a whese po e me ka ele. Kaka e malo konga le koko. Vai se o su I se po ai ngā kongu e avange whaka ele povi nga. O leo o mātou amata mea tu le amatanga o tau o le kou ko ngā povi ma le kou. Ta ui o le mea le nā wale o whaasa o atu o le vaso le nei. Wa e sasa atu wale mea ua pēle mea o la ai whaia. Whea mai o le pepelo la auli. E le o atu le malo. E whai le kou pāmoa. E le o atu le malo. E whai la autou whanganga pua. Pe whai se kou pā pobi po se pā oki, po se pā mamoe, po le alawa. O le mea le nai whao ngā I ai. Tupe na ua watu. I le whono whaavai. O ai whaatau ni au kou kamama. Wawa vai kamai moa ngā e. Ngā ka I lua kā li masifunu kamai moa o fofoa. Mai o le ofiso whaatoanga. Ia pe ofo e whakau mai o ia aliki ma I ia whama Joe ma Frankie. O tau sila ia I le mea ua, o tūlai mai. Ai mai lola e leo le media propaganda lea al tu wale tu le epa ma le HRPP. Ma whai mai. E pe pelo o manei forfolanga, whea pā moa, whea pā pua.
O mea nana whai atu tau te o e whai. Mo mori atu e la uli, le aikia i tau whina ngalo tau te o, ai mau tau mawhawau e whai. E leo atu le malo e whai ni mea whapena. O leo o tātou ngalo lu e whatas. Whatupe atu le malo le whono whawai. Ma whau o tau ni polo keti e te tau ma ono mea ma le lei mo le atina e. Mo le lumana i olo tau i tu malo. Tanga i le tupe lea. Io, e lo whatu a nofo mwha mai. E pe pelo la uli e le ingi moa, le ingi pā moa. Ta ino i le mbele vai tele o le mafo whau. Au mai mo mori mai, le sa vali wha holo a taua i la ngona o tangata. Mea nai ta o lea. Mea ta o mo le useful idiots. O meo le au mo mori sa vali, o meo vale. Ai o meo vale au ngā. E au ngā i lea. E au ngā e oe whaasala lau. Ia sa vali se whaolo a taua ima. Ti ngā loto ma mafau tangata. A le mea sa o arako ngā le kako kari e uto e apoina. O le pola e motu i tua. Whatalo whatu i le ftelenga ia lapa. Le tio ia malwhaletua fo ia Evelina. Ia ma le lātou fo ia tina e o lo whatino o le Evelina's Polynesian Food. Ia whafti tele mo le whaaloalo i lava yasu. Ia o kamikami aki whaalo i tonu. Whatau le tau mawhitanga wā. Tasi lea fo i a inga. Lea fo i tamali malwhaletua ia Evelina. Male whanau. Wa atoa wa ovatu le luas full tau sanga o lātou whaia fo i lea ngā luenga ma lea fo i au nanga. A wale whonga tau mawha o Samoa. Whenga soloa i mwhita aloloai. Ia o fo i lava i meo catering services mo mea whapena. Ia ele tui tau whailo. Ia whatalo whatuai le whaletua Evelina, Polynesian Catered Food. Ui, ai mea mari o te watu ina. Olo o iai mo le tua whine ia a cutters a dessert. Okay. Ole matua siam pingi au le mea. Ia, whata se foi mo le lātou la. Aia langa aia, ia e me se foi lau, Vanessa, ma outou malava. Lisi lātou la lei o tara. My son's favorite. Au kamoli se o whakui vai. Anga e ngei ole ma whainga sa whali soli. Au ai fi tele le whala inga o lapa ma Evelina e alue. Tale urupua. Tele tau mafa, taua, nau sila fia. Ia ma lango fo i pisi nisi lava. Au tātou tangata, ma lātou fo i tau mwhainga. Ia olo o hatina e a inga. Whawhainga luenga i tangata o a inga. Ia whapena fo i whale o loi nai o tara. Vatule, whamaloma le whaftai. I le tulanga o le au nanga ma le tautua. Ia Samoa. Whatalofa whapitoa lava. I le tua fine ia lila. Lila vanga nā po le fionga fo ia leulua i li. Rau te wawa ia tu iai. O sio mātou nuu i taitoa mua. Ia. O lo o fori mai ia sio mātou nuu. Ia mo le wha moe lea. Ka whonga mai i le tātou ainga. O le tātou siva ma le tātou fundraiser social ina. E le aso whao you like. Aso tonu al nao le aso whanau o Donald Trump. Le ala wa whalun. Langa waku. Pe iai au Donald Trump ma le tātou producer ia se o mantu. Pe iau te wawai atu e whaimatala no. Pe iai ia se walesi whapitoa e whaingo tala no ala wali ina. O te sau. Wa leva nei loe se manu me ia la whai Donald Trump. Ia. Ai si umo o tu iai. Ia le mawhtanga na le tātou nuu taitoa mua. Ia. Awa ia le tātou mawhtanga i aukilani nei. Le tātou siva le nai le aso whao iu lai. Ia mai umar tātou wainga. Aso whao iu lai le masino iu lai. I le ono i le fiafi. Ia. O le au mai a sawa e mo mai siau fang e matua mama fa yo le tatu to maftanga mai o ina o te fa fi ai fo i le polna o le no fanga la fatino i yo le tatu fa mo boile na
o le oats band o le atatai le uso fo ia penani ia a o le nu o le tuatusi Evas fulma le 5 Browns Road ina i manuraua o lo me i le tōtili o tātou tangata e luas fulma le 5 tā lale tau o le tātou ticket ia e whaasala lau o tulava ina i e loa le tātou nu ia ma le tātou tu malo ai musi le tātou ainga i le swafa ale ia maftanga le na ale tau ambo ale ia ma le tātou ainga atoa lava i au kilani fatalo fa pitoa lava isi o tina waftai le tua o moula vanua tāte mafuta e foi ma whiloa i le neia o auli ia o te talo ina ia maua fo i le malosi ia te oe mwha fo i le malosi i le tina ia mele savea ia masiana whanau i nai le pita nuu o papa totoe ia anga leile atua ia te oe ma whafu loa le soifua au ona tautua i lo tātou a inga ma le nuu i te tono o whangali i ma le tele o wisi a inga ia o lo whafonga mai whafta i tele lava whatalo whapitoa lava le tina matua o le ngā luenga le rei o le Radio Samoa po le Samoa Multimedia Group ia le tina matua ia li lia sangale ia a whafonga mai tina o lo whaanga moripo mo oe ia maua lo malosi ia ma manino fo i ma matala lo ma fo ia ma e aka mai ia fo i ki finga ma mea mali ale a tau savea ia wa mea tātou talie ai tā ua le sa vali e momori e tuai manu ia tele o le tina li a sangale ia maua lo malosi ia whelo ai fo i a iei se teimi a vanoa ia tātou te mafutai a ia whaafua loa le soifua, wau le ngā luenga, ia sa whaatino mai e le tamā o le tātou ngā luenga nei. Ia pastor ene sa ngale. Ala au iei le atua, ai le mawhai ono toi ngā luenga le rei. Ua avea ma awala e momori e le sa vali e le atua, i tolu inga e fio le lorangi. Toi whaalau tele mai e le sunga le whaafengainga, a pastor Louis Bonifacio, ma le whalitua ia pastor Ane Bonifacio, i le whatuina leo le tātou New FM radio station in Samoa. Io, wai me whai le ngango le tua, ma ngā luenga whai le tua, pe asi le fia le tua. O le ngā luenga e mawhai o le whaalau tele, e momori ai le sa vali whaati a polo le lauling nei. Ia ma momori atua i ma le sa vali le tua. Stasi le nao ala leo, leo ua ola, wa to leila ono masina talu na talaina lo ia a olo ua fa wau le tautua le na e to tono le atu pele o Samoa wa so o ato ai le atu lau i Samoa la to ia mai afal i fale alupo se io oi i ti amati e tu au fa solo i fo i lava alwane i fatu valu alwange i le Gagaifo o maunga se sawa i sale longa e o e ngā tei le peninsula e o i fili mapule tu i fale alupo tu a manino sau i lunga i fale lima ne yafu fa solo mai i le ala taua te iau o mai i sangone ma i sangone fa solo mai i sala i lua sau i le vau tele i tanga e so o atoa le atu palauli atoa ma i faletoisi tau mo i lava i sale longa o le mea tasi. A inga i le tai, le va au fonti, o tamo le matamatangi, e a fio ai ia le tui atua whanofo ma sale o mua. Ma ua umano ka milo a ke mile sa i Samoa. La ngona le lei mai, ia mea valea laurio se umanu ma sau ma i lato umai e whai atu. All at the same time, simultaneously, while our program is on in Auckland, New Zealand, everybody is listening from all different parts of Samoa. Ia whapena fo i tātou so tuile manua, ia, vai. O tangwa tu le message. Olo iai le whamrianga mai oi. Whiti uta ma whiti tai i le tātou ainga sa tangaloa.
o sa tanga loa matua, a pe fo I te o mga lea ia ma le sunga a tau ili. Ia mai se te lenga a pupu ali, ma le whalwhao le usori, tau mawhalofi, ia ma le nofa ma upu, I lo tātou ainga I ta u, o lo senga, whapena fo I fitiuta ma fitai, whatalo whatu, olo atu manu, I le pa ia o le tātou ainga. Ia ma le tua o lau tau whaamnianga le nā, o le nofo le nā, e tasi a le nofo. Olo atu manu. Ia, whawhetai lau tau whāloalo. E whapela o ngā lotu o tō. Ia, ai mai se lo tātou ainga le tai. Ioe. Aftai atu I ngā luenga le leima lau tau tua o lo whai pēr. E la lango ai le tofi o le tu malo. Ai mai se. Ia, o le teitai o le mauta. O le teitai fo I o le pāle mene. Lau a fionga I le Fong of Delay o le mauta. Alo fai o le Faiva. Alo fo I whātotoa. Ia whapanuia le atua I au tiute ma Faiva alo Filimba. Ina ia whaau au pēr. Ia le nā au nanga e maise o le tō whā lilingi mai le atua. Ia tū le lea ai le launga ma lau whautanga I tonu o le mauta whono ma le pāramene. Fui le pe kau softa e koe whei nei mai loi kua e koe pālo le lau so o lua voi le. Lau antu ma le apakaki la renga mo el ko kolu lea. Maua lea ngapa pastui, maua I mafontoe, maua I malau ka mauleala. Alai o malulu ulu pe whawhea. O ala ko kalanga whai, o ala ko kua inga nga whai. Ia le nala ia. Whalonga foi la ia lea. Tula epa le HRPP party betrayed their supporters. Tasi lea mea matautia na tulai mai le taimi o le tuto tasi. Na matua whaavalea I nai, ma whaato I lalo I nai, ma tuu mau o lalo I nai e tuila epa ma le vaenga whaawhai o le HRPP, tangata talo whai nai tangata sa la lango iai. Ma fua I le arabele, le mātou whaasoa na whai. I le taimi o le sauninga, o le tuto tasi o le atunu, o le amana tua pe I le la o tango e whamanatu I ate o tau umane o HRPP supporters. Ioe, e whawhati atu le loto ma le alofa atu I ate o tau. Awa o se mea wha maasi yasi tangata, wha luma tangata, wha mata ngā tangata. E mafua I se ale tala le nā. Nā le tala noa mai le HRPP. Supporters group. Ioe, te mai ke rori sa vea. Wa sa awa tala I tala noa iei. Kolo tō ina o whale tontonu lo na mafaufauma o le amana ia ma le toe ano mai se me whai. Whatu ioi. O le fua fo I le nā o le toe kea o tula epa I ate o tau whatasi e malau li I sinia mātua i. O iai fo I ma le alofa o le au supporters e le HRPP I nā iuso ia. Nai sui fai pule I o le Malta. E leo mai lava I lātou I lunga le social media mani whaasala launga whaavalvalea la isi awari ia. Ua peia le HRPP na o le toa tolu tangata lai to toe ai. Sui fai pule. Peia na o lātou. Wale ai uma le isi to se fulu. Wale I loloa I le ala. Aisea, wale to la ngona se leo e tasi. Mea ai ala wali I e whawhau a umalpolo kala mea lisi eri. Ia sau, folo mai ai, o le mata upu ane I e tasi. Na whawhai I lisi eri. Ia uma sau leo to ina. Pe a mata le to ina, ia no mai leo la wali I lea vai ma vase. O mata upu lava e tasi o le whaati ngā talinga. Ma whaapola e motu I tua. Ioe. Ale mea na whai e la wali I ia. Ua pei na o I lātou e pūle le pāti, ma na o I lātou o totoi o tangata o le pāti. Whātua na I uma leisi vaianga o le pāti. That's what happens. Tala fo I lale na a fia tūla I se whai pūle. Ua le fia ma ua mana o fo I alwe whai, le fina ngalo lona I tu malo pe, o le melan whai nei, e tu I ama tai o li seu.
E le tai ma fai ona nofo ma tu la yatu ma fa malulu watu le sui fai pule. Ma fa pe ato la tatou sa ili se vai fo. Talo le tu malo le fai pule la fia tu lai. Pa fonga le me e tau na fai. Yo. A fai wo tau le lo se me tau na fai. Na o lo tau tu si lima ma tau fa leanga. Fa fonga la ile a le a tau sa ve ma sani melo fingal campaign. Ma le me ta o le tau singo le va. O le me tau te fai. E mua o tau feo soi. E pui o tau o te tai. Ma fai mai. Tau te le kea iai. Afia alu fai pule. Pe to toia, pe to lua, pe to tolu nisi. Na o tau tala noa i le mea lea. Awa le mea le nai. O loo iai o tau loto. Tau te le kea i tangata. Vai eu i lava i fai pule o lo tau lava. Whawhale tui. O tau le kea iai. O tau le kea i le mawhati o le nganga ma le loto o le whaipule. Se au mai se whatala noa ma taupu. Ia, le leitu ia o le ale. Le o tātou whailua ima. Lau lua silwhai. Le o tau soa le pule sa ili se awala e nofo ai. Tu iai. Aia. Tau te le whaia se awala e whawhile e mu ai se mataupu. Ma soa le pule. Ina ia maua le tasi. Toa le file mu le fina ngalo le whaipule. Whape nā o nā mai malona i tū malo. Tātou mali e ia. O le ato e suru le upenga i le whamoenga. Nā tātou toi tau ma whaitasi. E toi alo lo tātou tū. Tātou no nofo i pe i le chapipi. But, you know, before all of this, you are the ones that are kicking out your own members of parliament from your own caucus. Listen. Yo, tau te whatanga le fia whaalongo. Ai tau te whaalongo. E maua sa tau mea o ngai me leo e avatu ai nei. Ai sea, le anga ala no ili tata whapena. Le anga ele na o se pāti na o tau. Yo, tau te li whau o se pāti o lea ua iaitanga te tonu i. Nono nofo ai tonu i. Ai la tau te li whau ina le pāti. Tā whau e o tātou mātua ma o tātou ainga. Mau ngā ta mau a whailangi le whōlonga. Wā la o na vāle whangatia. O na o tau rea ua. O mai se ei le maa salafa. Yo e. Mau tau manatu ai o tau na whaua le pāti. Wā whonga leila le mea nau te whatu ai. Wā tau mātua tele a matua le eisa o tau whautanga. O tau o ta mao le atunu. Oi nā e suru atu iei mo se lawe ai. Aia, e suru aku e pakaki koe kāma le uru mori wila ma le kingi whangu pia. O le mea lana e tup. Tau te tuli tangata. Wai loa o iei le mea walau manu ia ai wasala ese le fina ngalo le whaipule mai ile anava tau o le chapipi. You don't seek to find assistance to amend and mend the problem. No, you are even part of the bigger problem. You I say, alala mai le afio mai le tumalo. Au mai lau tauto wha. Ei se mea ua, wha le tonu ai le tātou maftanga ma le sauwha inga. Ale mea nai whai. Tau loa mai whai pule e le mea lea, u whapea. Ia na tātou ola ia lea e soa. Ma fō ala mea le matau. Teu wai le vāina. Aia. Mea fōle nā lea na tau mawhai atu e teu wai le vā. O la ulima ma fia mea ma le sa whapito i le teimi na laumanu ia ai le tūrango le ao o iei le solofa ma le solo le falute.
ai le mawhai fwoi. E lea fwoi vaenga la tau ia, ona talia se tu o lalo. Wala le talia o le tu o lalo na watu e soa i le pule ma toi whaale leia le vaa. O le vaenga to i titi, the minority government that ended up taking care of the government and the majority that was under Lauli's umbrella at the time. Nā le taunuunga, eri se, nau whai atu i eile mea le atupu. E le manuia le unga le au o ele whai ngā panota. Ai toi fo i mai. Ma manuia la uli e iai manu foa e tele o le a whao popo e le nā lua sifuru. E le se! Sa au ma mena whai atu wai. Iu, le hanga fo i na whai e tusa ma le musmusunga le anganga. Whatasi ai ma lau tilo ma lau malama. I winga o amionga, ma le au wala o le a whatino o le campaign, ma whaalau i loa a wā le toe apo ina mai o le atunu. Pule na. Apo le liu o le atunu. A apa i le atunu. Wha masani i winga o tangata malo lofa i tangata. Amana ia tangata, whaalo halo i tangata. That is the key of every campaign. Ladies and gentlemen, especially you, to le epa e le chapipi. Tau te le to e manu malo se na vatau e tau tala ngā luenga. Mo tele ngā luenga. Tau te le to e manu malo se na vatau e tau tala mai ngā luenga. Male ngoa ipu a siata e ono i ai pule ai whai ei tūmua. O whalonga atu fo i whinaunga nao lo whaia mai nei. A seisi fo i ali i whasalau, i leo se li whasalau, nā i sile fia uma, mori o la tau ia ma la tau vaenga, Andrew Mowan. I leo se mele o i ele tala noa, ale nā fo i tamali. Tātou te apa e li poi, ma wha malu le tū ma leanga i whanua ma leo tātou vānu nofo whanmatai. Te le e lea whaina lai e tau, lau ruofi naunga masiata, whaipe i nā. A le manunga, ioe. O le tāua tele o suafa, o lo tā ua i whinaunga nei. Nau foi whapi, ma watu oile le tu o lalo. O morio. Au te matua ofo alawa fo i lana wha tō whalainga. Ma ua levona lau sila fia fo i ele tunu. Sa i nei, ti le fast. Alwe se atu le mea, anga i atu lesi whala puputonga. Sau fo i atea. Ale al mele wo oye. Ia nā no whapena atu. Wai tele tanga te vini mai atea. Il mata upu lea. Ai, o le tua lalo swafa. O tātu wainga ma mesina lea tunu. Ia nā, tatia tu nā. Ile whato whala inga. Awale mea moni lawa. Ele i te fo i tali mai asiata. Ona o lewa fo ina whai upu o e mori o i oile. I le vai malai. Le foi lau li liu mai le vai malai. Lo tea ma tango fia le mata upu le suafa mori o. Le foi lau e toe anga i ai. O le mea le tas bea no whaia tatal doi le isu mea ia e tāua te le langa. E tau uma o ngawha i suafa umani. Nā lea leo na whai atu. Whai maali e Faiva. Langa o le tāpua i atu le atunu. Tāpua i fwoi le au whai ngāruanga.
I tātou nei tātou tu la fwa I lo tātou tiute mal matafa yoi. Ai vai fo ngati a masa se toto. Inisi o tātou tau a inga. Ele ngata I nei le nei atunu. Ia fa pena I Samoa ma mea o lo fta lolo a iei o tātou a inga. I whaalave lave ma me whai ele atunu. Ma a inga. So tanga. Le vale e lai o na utalano atu. Fo I mai lau tala I le mata upu tā ua lava lea. Lea nā leo na whaiti o mai le tele o nisi o le HRPP a te au. Mātou te whasoa, mātou tali ye, mātou te soa fo I le pule ma. I nei a mea o whainga polokiki ma upwhai o mālo, ia ma le whainga fo o whaalinga o mawhauwhaunga ia. Po ai le la man mālo le mele a la le winga lea mata upu masona taunu unga fo. Ia wole tala noa le mata upu o whaamsinonga le teimile nei. Se tātia pia lava ia le whaamsinonga la tau ia mai a lona tiute malana matafa I so se whaamsinonga lava o tau ave I Samoa le teimile nei. Ai ei le teimi e tawa o whai fo I se langona. Ona whai atu lea o lea mea ma lea vaenga ina ia manino malamla mai ia le tātou tunu. Tāti e se lalm tā upua siata ma morio. Ai toi fo I maila utala I walanga o morio o lava. Na mua a maila ma tā upu lei lunga o la upol kalambi. Lala ma tā upu. O le mata upu e winga I le leto e whaatua tua ina o tui le epa malana te ita inga o le HRPP. Ai le fau fo I a te au, leanga o le nalu e se atu. Ma le fast. Ma lona tōta ma I tele, ma le ili tata I le sunga lauli al marieto. Sa umava fau I le fai atu I stala. Ai o te manatu ona o le matai e manu le tau singo le vā. Ma iei so tanga I suafa umane I lua. Ai leo na watu la I leo le tua lalo le na. A whaila o tau tala morio o le mata upu lea. O maresi me lea morio wa leo o whalongo tunei. Wa e la lau le suafa mata I whale o le asiata. I le taua o ia lau pua amata le matapia pa le maneia. Wa whai asi ma mawhatu o le la fonga. Mai mata ngā. Ma le manuia I le whafonga a Samoa. Po ai lava la le asiata lo whaatatau I aile le fonga le. E leo se mea le lei. Mea leo se mea te tau. Ia. Wo o mai I le teimi. O malanga whaatasi atu. Te ngata o le whaatutua I le tua Samoa o tasi whapea fo I le fast. Male HRPP. Ua whai sauringa o le tūtō tasi. Ua whai fianga o le tūtō tasi. Ua whai osi ngā taulanga. O wha ngā tamba. O a uma mea sa tutupu le asu le nā. Na o atu foi supporters o le HRPP, mai atu nuu I fafu. Mai la tau I o I Samoa. Aia, talo fai. I le tau nuu watu. Po le ale I tu a inga tu langa ua o I ai le hero pipi ma la lato te tai ua le toi tu malo. Aolo I ai pēle mitanga I loto tangata. E o atu o lai iai o lato matua o lo whaatari mai. O lo iai le lato tamai atu le epa. E ono sai ma lava papale ma nofo mai pēa face the music on such a huge occasion as the independence celebration of Samoa. They were never to be seen anywhere.
And that was the most embarrassing statement and thoughts and words spoken and expressed to me by many of the HRPP supporters. Tala nā tangata, mai te losa ve pukasa o leo. Te leo le se sengo tu le pamba, ma lauli. Lauli e mafuta I tangata. He comes from the top down to the grassroots level. E sau mai lunga I, e alu I le lo I le tafu e le mea o loo, milo ai tangata uma, so stoi ngā tangata. Maumea, Mativa, Poto, Valea, Polea, tātou milo mai. Au tangata ia. They put themselves into the circle of the elites. They don't care about anybody. Le ai ma se ke tasi utu le epa ia te utu. Pe tau te o mai, pe mātou te nofu atu pe le ai. Mātou te le ke pule a mātou le fi ai I mea le malo fai. Le malo ai! Le malo ai! Le malo o tau ma tātou, mai lātou uma. La foi via mai le chapi pitala na tangata fa mai tau. Tula le mea I ese le makangari I le atou. Whakoea. Ia wa lau pae malo mai fafu ma le atunu ma le malo. Fionga le li pare mia le malo le malo. So le ai ma se mea. Whakoea ko ke le vava I fwa se pū se whakopo se pū se vi o la fiangia I se pōna ua vātu le whafonga mai le atunu. Ya kanga foi e feo lolo la ko sai se le mafainga squeeze in mo fa la titi la to tingo mo lu me yo mo ta mai pu avi ai mo toale lo apo fena la fili lo fa ku sole la men ko le o ile fali kal ko mo fa mai o to foi pete sa le foi manisi ka puli le falo sio wa alu tangata la tau ia wa mafau ia te ia lava ia. Wale manatu le support sa fai le HRPP I nei tau sanga tinao na mō lali I le tau mawhainga. Ai oa. A leo o atu. Le ai masesi e whaatalitali mai ia I lato. Le ai masesi. Le are me tupu. When these people arrive, they will still have some pride in them. HRPP supporters. They were expecting somebody there, the leader, the secretary, and even the deputy leader of the caucus and HRPP will be there to celebrate and acknowledge them. There was nothing to be done because they were nowhere to be found. Tau tia lea mea. Wha o wolofa I mawhawhonga ma la ngono I la tau nei. Bea la na o tupu. Tula Epa and HRPP's party portrayed and betrayed their supporters by not turning up to salute and to pay tribute and to respect Samoa's independence celebration. This is an embarrassing sight when HRPP supporters turned up at Tiafau. Wa atu Tiafau. Alaku sori voi le HRPP la tauia ai atu lea. With no Tula Epa, no limongi, no whanatoe. No Tula Epa and the gang. No word to be seen at all. What happened to that? It totally destroyed confidence for HRPP. Na matua malepe ma masofa ai le whātua tuanga o le tō tele o tangata. Wa lea mana ia I lato. Lea wa sao upua le ato sa veo whai atu. I le tai kea tu le paisesi o tō. Ia. Kea ia, mō ia,
Ma me mana o fai. Ma tangata ia lofa iai. Ma wha ma mai iai. A lo tau atu le lea so le iso tau te tai. O nofo mai ma ata mai. Ma wha ta lofa iai. Loi la ia le na. O le whaia ina mata ngā le na. The greatest sore loser of all time. To react like that, it totally ripped apart the morale and confidence of the party members. For far supporters, mo ilatou na anga iatu e lango le fatutu le tu Samoa utasi fatasi ai wheloa i le fionga le li parimia. It boosted morale and also it inspired and uplifted because victory has been achieved. Na tolu wa ia. Nena whaia tuai. Tātou whaia ma le whai te fōi o tātou tangata. Ua teitai lea tunu mo le whase fulmon tuptau sango no tau so sola lea tau la lafi. Ai tia i ma whaatiu tala loa i malai tia whau ia tangata nei. E mo i o la u atoa. Ono o le aso whaapitoa o lea tunu. Ao tangata nei e wha me melo ia te o tautu le epa, li mongi, ma whono toe. Toi pau ia o tangata o tau pāti o totoe. Ua le amana ia ai le isi tō tele. Talo whai. Ta inoi. Wa talo whātul ta mamatua. Au mua ave, ia male tinafo ia au auna. Alo soi fō manuia, au nei ngalo ia te oe. A whea nei nale ia Evelina. Whai e reo uturi atua oe. E vande ia sau pai. E li tonga tātili le pai nale a kate. A kate za dessert. Ia e mese vole kele. O mai maskauru pua apa e o atu ina. Evelina's Polynesian takeaway ina ia ma o Tarafo. I whaftai tile mole au ranga. Mese vole tau mawhtanga mole, au whinga luenga le peri sa mo lava yasu. Ta si wal nano wha. Te mbuso se mea ai ya. Me ai e wha mari i na ilo o wanganga mo lo loto. Ea ele ngata la ele na. Wha manatu ia Samoa, au e te pole vale. Ne e tu i le uta le vale. O tala uma i le ua whai whemai ua matitiva Samoa, ma ua sairi tupe Samoa. Ua tangi i whale tupe o isi atunu o le lololang. Tole, ia whaile ngā mea maka ngāri, e tau te whaalongolongo atu nei. I le matau ti o le mea sa whaia le aso an le la. This morning was the launch of the project Prepared Samoa. Prepare Samoa. Bloketi le na te tala alo ia nei le taia. E whamanatu ia tau me i o lo tutupu mātina. Ti ngā lava, ni tau mawhai e whaavevesi le atunuu, le tūtotasi, le poloketi, a le fo omi me ma les poloketi, a le whale tupe o le lalurangi, ua tā ua. Ia lapata ia Samoa, i le taimile nei, tolus fulma le 5 miliona Amerika, tusa lea e whaaliwina i le ivas fulma le 8 miliona tā la Samoa. E se le manei o le launga le whaiwhe au on le la. Langa e sau le launga. Ai na o le audio o te whaalongolongo iai. Ma sau wale tāwale. Ai tasi ala o whaalongo i upu o le whaiwhe au na whai. Launga fo i le tusi ale o Isaia. Ina ua whai atu le tua ia Isaia. Alu e ta watu i lau nu. Alu e ta watu i lau nu. Ia whaalolongo i le whaatununga. Malosi o le alu watu.
Ia usiu stai le pule o le whaatununga. Ma ia lapata ia I lātou I mea o le ao o mai. Tau tia fo I upu ole. A le perfecta lātou I o Isaia. Tele o Isaia o te masani e to la I tiana Isaia. E ambi o le lei, fai mea le lei, au le lei, ale to o tele o isi. Isaia I o te vavai nei tulo ule. Le suafa pere na fai ngoa I le perfecta I le lava I tau I le taimi o Israel. A le alau tele o vaai se o latu nā nei, su ele launga le nā le whaiwhau. O le iloa I fo I malea, suafa le whaiwhau. A upu ia na sau lunga o le leiti o le au te whaalongo iei, o le alu ta avale. Ese le matango fie. Tasiala o whaalongo I le leo le whaiwhau, ma upu na momoli mai ele sa vali le whaiwhau. O loa. A au le lei upu o le tangata. O nana winga e tau fo I ona au le lei o na fonga mo na folinga. Io. Whamai a upu o le whaiwhau. I le tae au le nei ua whamna tui na ile te talaina le polo keti ia tā pena. Ma lapata ia Samoa mō mea o le tupu mai. Whalawe lave whanatura. Ia iai ni whailo ilo I le atunu ua toa. Suinga o le tala o le tau. Ia wha mautu ina ngā ruenga e whaia le ngā tai whale. Ai mai se foi. O isi a tina e tā ua tele. Whamai ea. Le mau le nā I le Isaia sifuru ma le tasi. Malona whai upu e tasi se I o le sifuru. E o mai le aso e nofa tasi ai. Ia le luko. Malea, ma le tamai mamoi. E tā o oto whaatasi foi. Le ngā meli. Ma le tamai oti. O se ngā meli po o se kamai oki po se kamai pofi. Po o se lionga po se luko. E o mai foi le aso e whaatasi ei. Ia le povi. Ma le liona fe ai. Au nei manu fe ai uma. Ma nei me ola. E tai e le tama I titi lai titi. Pengi bea ta alo le tama I titi. Wau tau silsila nei iai o te le tau whaatusa ina. Le mata upu silsili. O le sa vali ale perfecta o Isaia I le nu o le atua ina ia tāpena o tele le amiuleanga. Ma le tau mui ma le tau whaaleanga. Io I wafu o le nu leo Israel. Te mau ai mea le lei uma e te mau ai fui wha le tonu uma. Ai alofa lava le tuolanga wa uma. No si ngā whengainga. Ma le ta mao leo wha tuatua ia para. Ma o te alofa pe ia te uto. O lau whana. O lo unu. O le leo o le lapata inga lea. Ina ia sauni ai ma tā pena tangata uma. Tangwa oe e whātustu sei fo oe oile luko le i tono le mele. I le whainga malo o Samoa le o iai nei. Oi luko fe ai ia iai. O ai leona fe ai ia o lo iai nei. A o ai ngā meli ia ma. Ngā ngā meli po le mea fo le le. Po sisi fo I manu fe ai. Ava mai o le ngā meli o le kama I oki ale me sirung fie. So it's probably a leopard or o le tali tonunga le iai I lau whaalonga atu iai le whaiwhi aumalan laungang le lau. O le lapata inga le na mai nei e le atua ia Isaia e ala tu e ta watu I lau nuu. Ta pena mo mea ia le au mai.
O lea. O soli tu la fono e le I mafawfawina o le atau nuu I au pā ma lau whanua ma tua oi ma ele o Samoa. O leo o tō ai. Wa lewa na whai. O si lia le fast full tau sanga o iai. Whesiri la ia lea. Awa la mea la wali ia na whai. A mea luko. A mea leonga. A mea ngā meli ia na whai le teimilena. Na la tau whaatanga ina le mea lea. Na la tau. La tau whai ia le mea lea. O lea wa ia I tātou le malo le tua. Wa tau nuu le tala le lei. Lea foi ua ia I tātou le malo le lalulangi nei. A le malo lea ua tū le malo. O le whātua I le tua Samoa o tasi. A la le mele tupu. E le mawhai o na tātou ngā lue whātasi. Aisea. O lo o tele pēr le luko. Tele pēr ma le leona ma le ngā meli. O lo o whela matai ai. Le soifua o le whanau o le tua. O lo o tau mawhai atu ina ia whātū le malo. O tangata. Mō tangata. Na whai e tangata. It's for the people by the people. Ina ia lango ina ai le ngā luenga le tua ma le malo le tua. Ea. E le mawhai lava. Tātou tarandoa I le gay community I le aso tai au. Ona ua tātonu le tūlai ono. Tā walunga tuai ma le Gagaifo Faiva. O le uso ia sau seu si ufanua. O le atau awaina le tātou ngā luenga ma le tautua le neipo mawaso na whingalo. Whaftai I lau fionga I le producer. Whangamua. Seu manu Francis Ioane. Ia maise le whaafonga tāpua I mai o le atunu. Whamangalo se leo le oona nei. Whaftai tātou sponsors o le Gagaifo Faiva. Ia ai maise o le Pacific Specialist Healthcare. Ia ma o tātou wharimai I nai fiti Suva Manandi. Ria tele lava le nei fiafi. Ia maise fo ia tali ngā sua. O osi ngā taulanga. Ia ma wha tā oto fo I tō whanga o le fiafia nā nei. Ia ala whai whanunga le lei. Tātou whiloa I le lofa malanga le lei o le atua I le aso tai au. Manuia le malanga atu I lunga le lau ele. Tau nuu I whanua a inga ma le saunga le mu. Lunga le tātou penga te whailangi ma le Facebook page, YouTube channel. Whaaftai le mafuta mai. Whaaftai talia, tustusi. Ia ma tango e tufa le tātou porkalame. Alofa mo oe. Soifua mo e manuia.